Орудие! Выстрел! Tembakan Hyacin B Rusia diklaim berhasil bombardir kendaraan lapis baja dan benteng pasukan Ukraina. Rekamannya diunggah di Telegram Kemhan Rusia pada Sabtu 25 Maret 2023. Dalam keterangan unggahan disebutkan, inilah pekerjaan tempur awak senjata tarik 152 mm Hyacin B saat melakukan misi tembak untuk menghancurkan kendaraan lapis baja dan posisi benteng angkatan bersenjata Ukraina di zona operasi khusus. Awak artileri distrik militer barat memberikan serangan akurat ke posisi musuh. Di salah satu arahan, personel baterai artileri senjata Hyacin B menghancurkan lusinan benteng dan persimpangan jalan di mana peralatan dan amunisi dipindahkan ke garis depan musuh. Posisi tembak berada pada jarak sekitar 20 km. Personel militer Rusia menyebut hal ini dilakukan untuk melindungi penduduk setempat, sedangkan penyelesaian api dilakukan dengan menggunakan kendaraan udara tak berawak. Здесь боец друг за друга считается, и каждый уже знает, что ему делать. Никому не надо ничего объяснять, как бы мы сплоченная команда. Работа ведется круглосуточно, и днем, и ночью, часто, редко, в зависимости от целей, когда нам командиры доводят, мы работаем. Вот. Настрел уже достаточно большой, находимся мы здесь тоже достаточно долго. Вот, и есть чем гордиться. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.